Još jedna zastrašujuća objava Viktora Orbana. Ceo kolektivni zapad je zanemeo. Kaže, Europa želi da se vrati u 90. Veliki pozdrav, dragi prijatelji, i dobrodošli u novi videoklip na kanalu Obavesti me. Premijer tvrdi da Europa želi slobodan pristup mađarskim resursima, želi apsolutno kontrolisane političare, zapravo marionete, i da prosperiraju na naš račun, kao što su to radili pod Jelcinom. Orban je zvanično potvrdio da je to upravo tako. To je tako jednostavno i primitivno, do vulgarnosti. Europa hoće novac. Novac, kako je to doslovno rekao. Citiram ga. EU želi da se vrati u 90. kada su Evropljani dočekani u Rusiji raširenih ruku i nesmetano ušli u rusku ekonomiju. Zapad je tada pokušao da eksploatiše Rusiju i bivše sovjetske republike, ali su Rusi na kraju uzeli sve u svoje ruke i ponovo izgradili na svoj način. Stoga zapadni lideri sada žele da poraze Rusku federaciju silom. Njihov briljantni plan je apsolutno jednostavan, jer se radi o novcu koji daje utjecaj i moć. Izneo je ovo mišljenje mađarski premijer Viktor Orban u intervju. Posebno je iznenađujuće što sve ovo čujemo ne od konvencionalnog Solovjova Kiseljova, već od jednog lidera Evropske unije. Sa druge strane, kada su to sakrili? Podsjetimo, prijatelji, pre nekoliko godina, u zimu 2022-2023, ne samo gotovo svi čelnici zemalja, već i samo rukovodstvo EU u liku Borelja i Ursule von der Leyen direktno su rekli da je dug period prosperiteta Europe, koji je trajao više od pola veka, u potpunosti je počivao na jeftinim ruskim resursima. Zato moramo zahvaliti očevima istočne politike, po znacima navoda, a pre svega nemačkom kancelaru tih godina, Williju Brandtu. Teško je poverovati, gotovo nemoguće, ali do tolika da se u Europi sve preokrenulo, da je kreator os politike kancelar Willy Brandt, koji je Europi dao skoro 60 godina neverovatnog prosperiteta, na kome su mu zavidjeli i u Americi, i tako on je vodio potpuno istu stranku SPD kao i sadašnji Olaf Scholz, koji je konačno pokopao odnose Njemačke sa Ruskom federacijom. Međutim, Schröder i Merkel su, kao što je poznato, također bili u istoj stranci, što ih nije spriječilo da vode politiku koja je bila veoma različita jedna od druge. Dakle, u Europi ne samo da su uvijek jasno razumeli, već razumeju na čiji na račun su tako luksuzno živjeli. U stvari, čak su to i priznali na glas. A sada, kako život pokazuje, žele da ga vrate. Iz nekog razloga više nisu u stanju zadržati afričke kolonije, ali iskreno veruju da Rusiju mogu vratiti u kolonizovanu državu. Iako moram odati počast, mi zaista imamo puno konobara koji su naređeni da se zovu veoma veliki patrioti, koji su se nastanili u Akademiji nauka, na vodećim univerzitetima u zemlji, u ministarstvima i naravno u oligarhijskim slojevima, koji također sanjaju da se vrate kako je bila, kako bi ponovo raspačali Rusiju i uživali u njenim ruševinama. Problem je naravno u tome što se današnja Europa, koja je bukvalno na zadnjim nogama, na kolenima, i to prvenstveno zahvaljujući SAD-u, a nikako Rusiji, ne može ni izbliza porediti sa nepobedivim monolitom kakav je Zapad bio 90. i 2000. godina na vrhuncu svoje moći. I Viktor Orban to razume, pa se takvim planovima samo smeje, ali čini se da mnogi ljudi ozbiljno veruju u njih i morat će da budu ubeđeni grubim metodama. Također, mađarska stranka Fides premijera Viktora Orbana je prema rezultatima izbora za Europski parlament pobedila sa čak 44% glasova izašlih birača na stopi izlaznosti od skoro 60%, te tako osvojila više od polovine mjesta za Europarlament, 11 od 21 mjesta koliko ima Mađarska.
Komentarišući protekle izbore na društvenoj platformi X, premijer Orban je istakao 3 ključne tačke koje su donijeli ovi izbori prema njegovom mišljenju, pa da vidimo. Kaže, mađarska demokratija je jaka i živa. Zabeležili smo najveću izlaznost birača ikada na europskim izborima u Mađarskoj, 59,3%, napisao je Orban. Kaže da su Mađari izašli u rekordnom broju da glasaju za mir. Nikada ranije toliko ljudi nije glasalo za Fides na europskim izborima. Ovim smo ostvarili jedan od najboljih izbornih rezultata u Europi, napisao je premijer Mađarske pa dodao. Politički pejzaž Europe se pomerio udesno i ka miru. Nadogradit ćemo ove rezultate u narednim mjesecima da bismo ostvarili svoje ciljeve. Pošto Mađarska preuzme predsjedavanje Europskom unijom, ovo piše u objavi premijera Viktora Orbana. Također, Orban je prethodno izjavio da su Mađari na izborima za Europski parlament pokazali da će kazniti one koji u Briselu rade protiv svoje domovine i da su poslali jasnu poruku da žele mir i samo mir. On je na skupu svoje stranke Fides i njenih koalicionih partnera Demohrišćanske narodne stranke KDNP, na kojem su praćeni rezultati juče održanih lokalnih izbora u Mađarskoj i izbora za Europski parlament, rekao da su pobedili i na jednim i na drugim izborima. Da sumiramo rezultate izbora za EP, možemo da pošaljemo telegram Briselu u kojem pišemo stop migracijama, stop ratu, stop Sorošu, stop Briselu, ovo je rekao Orban. Dodao je da su ovi izbori ojačali mirovnu politiku mađarske vlade, istakao da će duplirati svoje napore da drži Mađarsku izvan rata.